thlir tu zong zong te chibai ule Hruaina eng weekly round up hun kan no thleng le ta ko shan rong bol na sang sang chen chin elo thlir howang u rampum huap ko shan pawalai polin to khom voi ruk na tlwang taka nei ani April ni som pan hi chang ni som pali chung khan rampum huap ko shan pawalai polin to khom voi ruk na chu is lungdara nei ani a in to khom thupui a chelai siam thatu ti ni in Reverend Zora Moya Senior Executive Secretary chu speaker ani a palai in report za thi sanga zakwa som sari panni anni in to khoma hian fellowship dangte angaro redin khom lovin wantlang pathian bek in khom hun manani a in rinit chnuwa zai khom pui nei ani bok zirtop ni zan in rinit chma chnu le zana te thusoi ngai thla ka ni a pathian ni chma chnu le zana speaker Reverend Zora Moya hena changin pathian thu changai thla ka ni kumsan hi somni pathum chunga BLKPP report khai khom na tlang pui chu hetiang hi ani kumsang ni somni pathum chunga BLKPP report khai khom na tlang pui chu hetiang hi ani BLKPP report lut zat bia za somthum panga BLKPP report lut loading lo zat bia somruk paruk KPP omna chung ko zat singli somkwa KPP member zat singli sangkha jasari sompani KPP member thi zat jasari somriat pathum rampum huap ko shan pawalai polin to khom voi rukna pandala nei hi atum khatna nia kumsang hi somni paruka ko shan pawalai in to khom hi serchi bialin an thleng don ani tuna hian ko shan pawalai pol hi Synod Revival Department in a en kol ani MTC Graduation Day program man ani April ni som paret ni ngani khan mission veng thlang ko shan Golden Jubilee Hall a Missionary Training College Graduation Day program man ani a zana zanre kil ho ngal ani bok Graduation Day in Khoma hian Reverend Dr. Silaram Chana principal in Lomna le in Mershiat ti na huna manga Reverend Arvanal nga ka Synod moderator in College magazine at Lang Zarba ka tho soya Reverend Zora Moya Senior Executive Secretary in Zilai Tehnen a certificate lana Reverend Dr. Kela Lom Zwala Executive Secretary in Church Synod Mission Board in Price si shang shang asembok Synod Mission Choir te tum ni anzayani Graduation Day program hi Hruaina eng le Synod Information YouTube channel live apek chwa ani KTP April ni som pakhat khan khozol veng lai bia la leadership training nei puin pula ruat fel assistant leader le pu ke vanal rem ruat committee member te ankala April ni som pakhat le ni som pani chung khan chong te elbia la leadership le sulfa training nei puin tlangwarin silo treasurer le pula rambuat saya committee member te ankal trust April ni som pasari ni lai ni khan reng te kon paso quarters stage chat tur en felin pula re meng roi te je ekal worship April ni som pakwa zir top ni khan thwam pui ko shana zai shwai training nei puin pu sizir lian thanga music instructor akal social front April ni som ni in rin ni khan ri hlo le mi pat mei chiat man kholo na seminar le campaign nei in khwang leng ko shana campaigner te upa Peter zo ming thanga le pu Alan Lalmuan puyate ankal MSSU April ni som pathum in rin ni khan Sunday school ziti to training pain MSSU trainer te hetiang hian ankal swak kortha biala upa ke vanal nga kale upa isak za zo le na changte chingchi biala upa lal than chung le upa ar vanal shwaya April ni som ni in rin ni khan khobung veng pui biala Sunday school ziti to training nei puin trainer te upa ke vanal nga kale upa lal rin omat ral te ankal bok thok tu thar Synod Service Board chuan PC Girls School a zirti tu contract na thok tu rin vilal nun moi pu VL rin eng fanu se chip cha mari veng chola thara ana hi me ni khata train zomang Synod Mission Board rongbol na sang sang longai thla ila Nepal Mission Field April ni som pathum in rin ni khan bel tu thara pathuman oma ni som pali pathia ni khan bel tu thara pangan oma ni som panga khan bel tu thara pathuman ombok Jharkhand Mission Field April ni som pali pathia ni khan bel tu thar som pasaren om Kolkata Mission Field April ni som pali pathia ni khan bel tu thar som parukan om Odisha Mission Field April ni som pali pathia ni khan bel tu thar pakhat om Delhi Mission Field April ni som pali pathia ni khan bel tu thar som pakwan om Home Mission North April ni som pali pathia ni khan bel tu thar som an oma kumin chungin bel tu thar som paruk anom to ani Home Mission South April ni som pali pathia ni khan bel tu thar mi palian om Masihi Sangati April ni som pali pathia ni khan Masihi Sangati rongbol na bel tu thar pathuman om Zin April ni ria da changani som chung khan Shillonga PCI
Mission and Evangelism Committee le Assam Mission Field zirchian na nein Reverend Arnold Ming Sanga Mission Board Secretary kala hemi rual hian Ramthar Board Committee in zirchiang tura arwat angin April na som pakhat ni som pani chung khan Assam Mission Field mun ni a then rotna zirchiang in Guwahati le Dibrugarh te atlo ngala Assam Field Secretary Reverend Billy Larin Chana Arunachal West Field Secretary Reverend Melsom Tluanga le Arunachal North Field Secretary Reverend Lalthan Hall attend meeting ane Synod Relief Fund pay kani tun nai har sat na sang tok ten na hete han Synod Relief Fund pay kani zong te tui ko shan Sunday School Hall clear reality ti chan puinan cheng singa bill ko clear marveng PS in chung rang wat sia chan puinan cheng singa chingchi mual pui dam lo mi pakhat na cheng sing khat kho hai khwa dam lo mi pakhat na cheng sing khat che kon khwa in chia chung ko pakhat na cheng sang riat pay kani March thachunga harsa na sang tok te na Synod Relief Fund atanga chomdol na semza chu cheng nuai ruk ani tuna chuan Synod Moderator le Executive Secretariat Program lo ngai thak chun zomang Reverend R Vanlal nga ka Moderator April na somni le ni somni pakhat chung hian borai le zol nuam biala hun amanga ni somni pathuma Ramthar B sia thuang Reverend Sizo Ramoya Senior Executive Secretary April ni somni pahnia chang ni somni paria chung hian zin program nei lawin office a omang Reverend VL Loy Shan le Executive Secretary April ni somni pahni le ni somni pathum chung hian lunglea John Williams Hospital Committee turina kalanga ni somni panga PBS graduation program a telang Reverend Dr. Kela Lomzwala Executive Secretary April ni somni pathuma Ramthar B sia chunga ni somni panga Hospital and Chatu Committee a chuang April ni somni palia Synod Officers Meeting le April ni somni panga a Synod Trust Committee a Moderator le Executive Secretary te an chuang kati zong kha tun chumatana weekly round up hun kan man thei te chu ni